Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Pada semua saudara-saudara kaum muslimin, para mujahidin seluruh tanah air, inilah saksi bagi umat Islam seluruh Indonesia, persiapan kafan para mujahid, para syuhada yang telah gugur di medan jihad dalam mempertahankan keselamatan dan keamanan imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Dan inilah saksi di antara kita. Jika kita diam, maka perlu dipertanyakan dalam hati kita. Mungkin ada kekeliruan, mungkin ada satu hal yang mati di dalam hati kita. Mari bangkit untuk selalu tegak lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.